E mai me mi no de vi me bro na mi be nyare o le no na mi le de vi me ame bebele so o nyemi ba chi fufu la be nya be do oblemi e tagba mi o oblemi part 1 e kenya oblemi part 2 good mi na mi le nkure de wona obe when a child is gnawing a food on the kokolo they don't talk if you talk the kokolo food will be growing again obe no so e mai me mi no de vi me no so bo wu kokolo na mi miawe no fu nyo le kokolo wa kokolo ko de chi jojo me je mi le fu nyo lo Nemi le funyolo nemi le nuko dame chichobe na roto no me roto kokolo aka no foto oblemi alakpa good part 2 number 2 when a child swallow orange ku they said it will germinate on the dodomene oblemi obenos be de vinya le akutunyi ye wo mistake onya nyi akutu kwa lo emi ekuore dome kwa no nya gboro ko evo gan kiti gan jole fo fonto revie benuka akutuku kemi onyi amiere dodomene azu antimi no gbegbe Oblemi, good. When a child see frog, they don't kill it. Me no de me wu na popolo lo. Me wu na popolo no nyamre no wu popolo bo savio nyela be me believe le de me be. Me ma pe gbedo ko le bibire. Akopolo ba do ko de juo me ya ko eduochi. Ta zigere ni mi po me de viola me wu na popolo. En la ke mi tende na fu na panya doglo. La ba mi believe ba doglo, ye ba tojo. Ta no zo mi wu popolo. Me mi wu popolo na popolo kuku ko mi ade nchu yo bete mi ade me baba. Ado for akopolo jide akopolo ne fo nyate pe ya oblemi good they said o me clean na TV o they say we don't clean the TV o no to le TV clean ne zanto le TV o ivaya me se o me clean na TV 1 2 3 no le TV clean yo mita waku fika oponya ketwe e mai mejo wa witness to ba gbanlede o agbanlede no metata le me Abraham do yo vale TV clan e mai me mia de vi ogro na mi be e mai me ke Abraham vale TV clan la e mi ta ya ma owi ta su se bo me clan na TV because no le TV clan yo mi ta kwa wa ku oblemi if you kill a snake don't cut off the head thing like eke o ka blemi le fi obe no zo wu da la me chuna da feta ten yo no wu da fo no nya chu da feta ten le ko na da feta la atan jo afa lo mere ba ta la ta ma du amere e mai me krogbo na mi bo unchu rekra wu dare yo chu ebe ta tin ya etala jodi valo ati ko abati kemi yo valo ati ya ti eyiro mi ta nos be le de vi me obe nos be o wu da o mo nanuka o me chonata na eda oblemi last one don't allow Kevito to touch your head good e mai me be Kevito no me o me ka namo me ka ko Kevito ne ka ka opeta obe nos be Kevito nya ka opeta ko ajara fa alors na hevi pa to nyaka ope klonuko wazuba fa bo oblemi sugbapa watch out for part 3 oblemi part 3 good